Bwega sana kairi muraithiri wa Meru TV tukaina mbere kwa Twitch kagira kengo tukaina mbere kwa tukiraitha mara mekiritwo rito ndeni ya mangatheti na kawithire jirani yako ndina ngatheti ya The Standard ina ikaruguka yano ndigana nata karuthana neno ikuruguka sawa ikuruguka ndina ngatheti ya The Standard ndina ngatheti ya The Daily Nation na chionde ndechirugurira o muraithire wa Meru TV nkwiraga ntikwenda tuwe ari Feminaz yana nyamu ino athomete Feminaz athomagira gazeti ino na wake akana cio ati naronirwo tu akiumana ragate ngatheti ari benda twina mbere kwa twechirugagiriaga ugu uchitumuriraga ugu metho ritho kengo ingi utikaina mbere kwigwa ukianga yinguto na gu ngatheti ya The Standard ina ngono kathoma muraithiri wa Meru TV twachirire na mpwempwe ino ntubotha chietu ndona twina ndirikai sana ngagutongithirie tu mara nkuona mekiritu urito na ikengo kukungu kaina mbere kwigwa ukithomagira ngatheti ya The Standard thithiritwe kiaragiriaga manto ma Waititu former Kiambu governor Ferdinand Waititu na ara muthenya we munthi erigiritwe kuina mbere kwigwa gingagiro twikire na watike na mabetia ma ngukumo rugono tukaina mbere kwa tukiruthe karatati ni gatona kutikana nyumya mianke 5 ya legal defense in a case from former Kiambu governor Ferdinand Waititu na mwakuru wake na anabao bathatu and 3 other were charged with getting money from 588 million tender. They have been found guilty going by precedence. They will spend a long time in jail or pay fine, so 50 they will regret getting into the regiment. Either bareba inenu kana bainambere kwegwa bakingagirwa karatati ni gatuna no rugono rururi karatati ni 13 ni rugono rwa mantu mawendo ikagita kama pensi kuona neri ya wendo tukarwithira agu karatati ni gatwiri Azimio na Kenya Kwanza muthenya wa goro na ara ndeni ya bunge na ara kuje ngukujira thia namba kwekionekanaga kiurikire ibare kubaingi ndeni ya bunge na Moses Wetangula urane speaker wa bunge ina mbere kwegwe ku mukangaro muno nero amre ya kwemenyera akebethera bantu achage na kenukwa rugono uru karatati ni gatwiri karatati ni gatuthatu wa speculation na uko the persistent data chiko na gikuo kia uko iriaga karatati ni gatuthatu na karatati gatuna Waititu na mwekuru wake gambari ure yao ririaga karatati ni gatuna murithire wa Meru TV kogu wayo kona ndetuinu chionde agu karatati ni gatuthandatu ni Raila nkona Brendan Raila and Ruto hope to avoid in bid for Africans top seat ni Raila nkona gogo akiromberwa bwana awete kinya bibilia gogo ni nara muthenya wa Jumamosi idhon bibi kaina mbere kwa bikuru kana bia African Union chairmanship na Raila na wirigiro bone na muno kaina mbere kwa akiona agitiki Musa Faki Mahatma the outgoing Union Commission chairperson muthenya wa na thia nambere kwa kiaragia akana kiruta webo akena no akiuria urakaya kana mutongori urakaya ta chairman athi nambere kwigwa akiwatithanagia mugongo wa Africa karatati ni gatugana karatati ni ega kenda side hustles are main lifeline for working class side hustle ichichi yarere tu agao baraba ndete wengugeni no no ngugeno ngi irerekana side hustle chithe tukina mbere kuigitia there bantu anene kire gutira antu bakwewa bakithibwega zaidi ndeni ya uthina mbere bona mantu mangi tamara karatati ni 11 ago ni advert nkona area county government of Kakamega office of the governor waguranga thetienu kaina mbere kokiona thetienu ndo cheke biashara karatati ni 12 business woman fight mental health test request in fraud case mwakuru ya kurekana gao na kurwana ugima bwake bwa mathugania ni gao karatati ni 12 no thetienu chionde ire karatati ni 13 violent booze
Jesus love brooms in city street. Ya muthenya wa rwintu era ya kuonaniria wendo lakini Nairobi City already iri excited na ntu ino na ara Nairobi kuririkana tayari maua maua yolioku maua makwendwa na Nairobi na arende gukwirikana antu baingi sana beterete ntu ino yaruke ngo kuonia awendo endo bao na ni karanga kyo ninge kwira muthikirenga kwira ati gutiba tikuyo kwina ntu ete no ya kuonania wendo eno te ya kuonania wendo ntu chio nde kubatiri kwina iri ntu eche kuonania wendo kogu rubara bakwenda kwira na out bara bairanite sijui wapi bairanite dina bairanite ku rone ntu karatati ni yakum na tuna kena ambiche ya katuna agao murithiri wa Meru TV kogu ukiendaga kuraitha kana bara bendete kuritha mbiche cia cartoon ile agao kuona na rande ni speaker ndio na Mr. Speaker sir Azimio is now on the bigger seat of the majority na ngona Mr. Speaker sir Kenya Kwanza is the government and we are the majority alafu ni mwananchi ni wale agakuwa I wish they fought for my needs with the same spirit ya mwananchi na yari ukagwewa obakurwira itebia majority ikibuba kurwira mabataro maratu inamo ndegoro no ya thibwa muno bichi ya katuni ile karatati ni 15 murithiria wa Meru TV karatati ni gatugana karatati ni 15 that African will live its dream using bricks and countries near under ndero chikone na rwero Africa kana ndatikone na Africa ile agago na rene kuona for countries trying to flee the haunting shadow of western world imposed and popular hegemony 24 marked a new dawn for BRICS and growing global entry. BRIC is a crony of Brazil, Russia, India, China, South Africa, the expanding market of countries that seek deeper. Ni ngwatino ya thiguru kathomba muraithiri wa Meru TV ni hira iri agauguna iri kwerekana kurutania ngwe gutigira ati kira gintu gisasawa kana kira gutigira ati maendeleo makuthina mbere kwigwa makinyaga ndeni yambi maendeleo makuthina mbere kwa makinyaga ndeni kinya ya Afrika. Karatati ni gatugana karatati ni 17 ni woni bwandiki ichita wa opinion ni winchitaga ara antu mwanya bena maoni nkurani na bakiaragiria mantu tu mwanya karatati ni ka 17 karatati ya 15 na kana mantu make biashara karatati ni ga 10 kana kauka thingatete mantu ma shipping na arando ye ni mbiwe karaga naona to karakaraga ndeto tainu kumira u ndeto cheki mande goro murithiire wa Meru TV ni chiri ya kuona ndeto cheba Trump ile ya gago ya real estate ile ya gago kinyache ndeni ngatheti ino kogu ingathetiira gomba kumaruka murithirio keguria ndeto chikone ni na mbio ndeto chikone ni na michetho yani game ino chetawa game team michetho games sukodu ibucheta wogu chio ndiri aga utu mantu madvat baba kwenda tugare tu proti tunini tunde turi aga murithirio Meru TV ni na mantu mamebira kinyamo marindeni ngatheti ino kogu magarukite okagura ngatheti ino ukaina mbere kukibonagira mantu mara mariku murithirie ngatheti ya The Daily Nation kinya na mantu kathumba rugono rwa rupetwe kiongoni rugono rwa muthenya wego na ara ndeni bunge na ara kwathie na mbere kwa gwikuyagirwo kuje ngukujie tukurithirie ndeni ya ngatheti irengi rugono rwa Raila Kinyaru ria gaugu karatati ni gatwire irugono ruru wa MPs agakan left an indelible mark agaonko na ndero chia agakan kithina mbere kwa kiaragiruaga arethiritwe aretete kana eno tethi bonene sana ndeni ya nthiguru yetu ya Kenya
Antu bathatu kana antu arume bathatu baurite na arantere chia mukuru na batiko menyekana kajira bathiete Michael Njuguna Gatonye wa miaka 32, Vincent Oluochi wa miaka 27 na David Mutua wa miaka 19 bethe bakiora batakomenyekana ikuongwa bari katati atuna Azimio MPs threatened to impeach Wetangula over majority side ruling ya katati gatuna ni anke amaba Azimio bethe bakinambere kwa bakijietina kwa bakainambere kwa bagimpeach Wetangula nonto bwa kuyinda chira thia nambere kurikionekana muthenya wa igoro ikinontu Ruto akoinambere kwegwa akiathaga nyomba kana akiathaga bunge ni ndio na Junet Mohamed agao na atongoria ba Azimio bathiete nambere kwegwa bakiaragiria andiki banthetu muthenya wa ndeto cha wendo bado chiariritu agao karatati ni tuthanthatu wadira karatati kamuwanja na kokena ndeto chia Raila Amolo Odinga kagita karethiritwa akinambere kwegwa akiriagirwa kuona utongoria bobwa Oburu ODM will seek presidency in 2027 Dr. Oburu Oginga, the elder brother of former Prime Minister Raila Odinga murugina wa Raila no ariwa ODM ikainambere kwiwegichwa gitikio raisi 2027 gatwetere tuone no bakainambere kwa bakiruta Raila no athite nambere kwa ke watawambaru karatatini gatunana karatatini ya 10 indeto cha Waitito na mwekuru wake ile tuona karatatini karakange lovers date that ended in woman's death Rispangedo from Kirima village in Kirinyaga County was found brutally murdered in Kajiado. Date kana and kano date ya endwa ira ya temire mwekuru athinambere kwigwa gite ya uturo bwake karatati ni ya 12 no ndeto ino chiondeire mureithere wa Meru TV. Senator Orwamba na ndeto kinambere kwigwa akituka buried ukinyanara then Senator nominated Senator Gloria Orwamba ni ndeto kinambere kwigwa kirodhata agituka suspended kana agitupewa suspension after losing a court battle to stop the punishment for gross misconduct ni eretwa kinambere kwigwa kingagirwa kana ge suspendwa na aranda ni Senator mwaka mweri we 5 no ndobwa gross misconduct opinion ile ya go karatati ni yakona tunatu muthenya we munde intu ya wandiki Bwandeto radio special voice in climate change fight ni World Radio Day na nkona yatangaza mwanya bathite nambere kwa baye kongwagiro na baye kenagiro tu no ntubwanguge inene irabethiritwe bakinambere kwego bakiruta utira ati mwingine kumenya baro yachiandika wantu chiyo ndenga thithini no karatati ya 18 irio ndere chia Kema County ili yao karatati ni kamera kamwe na very then the bush and probe and still no answer 4 years later ni ndeto ile yao chia kieba na araba that together to by kiora wa monke mbiture bationekanite kana auragani bationekanite na biyoria bibu bado no biendelete kuinambara kwegwa bikioragwa kumira une advert nkona muraitheria ndeto cheke mandhuru ile yagago ndeto cheke biashara ile yagago ndeto cha games ndeto cha advert obituaries baraba totigete manto maport mare yagago manto mamichedo mare yagago na karatati kaka muthia kathiriritie na ndeto inu bado chia michelo kwa winde to kathomba tu ile ndeni ngatheti ino mureithere wa Meru TV bakurutha ikumagaruka ukathi ugachwa ngatheti yaku ukainambere kwegwa ukiraithaga wona imbi yoyo ngwenu yithite nambere kwegwa gikagirwa urito na kagitania katuko inambere kwa twikanagira ntugo ya wendo tafadhali turaugire antu ba inambere kwegwa antu ba inambere kwegwa batena pressure mbingi muno watwika muchoro wakwa kuona na wotiro ona tafadhali miawenda kwegwa kwenda ndoa kana violent tu inambere kwegwa tuki maintain tu inambere kwegwa twena ukiririe tu inambere kwegwa tumenye ntuo chio ntu cha kuona ni wendo utie ntuo ya wendo na irengi itari ya wendo muthio marama kurendeni ngatheti chetu murithiro Meru TV lakini mwathikora nuntu tuguchokera tu inambere kwa tukimurika mantu mwanya
na ageni betu guku ni Meru TV kaguthira bambitaga ni Faminas wa Kimathi na mundiri ntu ya rendio twakwira gatu na mbere kwa twikungwagira atangazaji betu bara baturendio baba wandiki bwandetu nuntu ibebe tubena nguye nene gutumenyithia bora mantu methe tumakithi na mbere. Good morning.